balik lagi di Danis Car Interior. Apa kabar sahabat semua? Semoga baik-baik aja ya. Bulan Oktober udah berakhir aja nih. Mari kita tinggalkan bulan Oktober dengan penuh kedamaian dan rasa semangat ya. Apalagi sekarang kita memasuki bulan November yang harusnya lebih penuh inspirasi lagi dari bulan-bulan yang lalu ya. Nah, hari ini kita kedatangan satu unit mobil Daihatsu Rocky tahun 2021 nih. Eits, jangan penasaran dulu. Kita lihat sama-sama yuk. Ini dia tampilan sebelum kita retrim. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Cover seat yang kita restorasi kali ini kita menerapkan unsur warna interior dan eksteriornya nih sahabat Danis, black and white ya. Terus di bagian dominannya itu kita menggunakan warna dominan black. Di bagian eddy cushionnya kita berikan warna white dengan konsep yang elegan banget ya. Kemudian material yang kita gunakan di sini yaitu sintetis standar dengan benang stitching berwarna grey. Gimana sahabat Danis setelah melihat cover seat yang udah kita restorasi hari ini? Elegan banget kan? Cocok banget dengan perpaduan black and white dengan warna mobilnya sendiri nih sahabat Danis. Nah, sekarang kita dengar tanggapan pemilik mobilnya yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Sudarti, bekerja di Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, tinggal di Komplek Firdaus Lamyong. Lihat jok mobil kawan selalu nanya, bagus, pasangnya di mana? Rata-rata mereka menjawab di Danis. Sangat memuaskan. Ini pemasangan jok yang kedua di mobil saya. Yang pertama tahun 2013. Pesannya tetap semangat, tetap mempertahankan mutu, jaga kekompakan, sehingga hasilnya bisa selalu bertahan bagus dan bagus makin meningkat. Nah, itu dia tadi tanggapan dari pemilik mobil Rocky-nya. Seneng banget nih kayaknya dengan hasil restorasi dari Danis Car Interior. Nah sahabat, kamu tunggu apa lagi? Ayo segera upgrade interior mobil kamu hanya di Danis Car Interior. Untuk model, lagi-lagi kita kasih tahu sahabat bisa lihat lagi di Instagram atau di YouTube channel kita Danis Car Interior Spesialis, atau mau langsung ke workshop kita untuk sharing-sharing model dulu nggak apa-apa, silahkan ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ini dia tampilan cover seat mobil Rocky yang udah kita restorasi. Oh iya, satu lagi sahabat, pantau terus channel kita yang satu ini ya, karena kita bakal upload terus video seputar interior terbaru pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Zahra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. Intoxicated, every night faded, just so I can sleep thinking that it's Satan. I feel hated, I feel hatred. I'm lost deep in my mind that I've created. I have dreams where my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. Need thicker skin cause this life is no haven. Nod your head if you get what I'm saying. All these thoughts keep me up at night.